sang lak tur ania wangin kan ES mission chang tu te board secretary te an rodin khom kan be saya chung te den chuan kan zawain thalak ho na te nei ani don awangin kan thom no te po nakin zela kan pension thak dai khan rin chai turani naktu ka chuan voi khat kha pension nuwa kan en lenga hemini choka in chei moi lo hle maya ti ai chuan pension thleng rok dai fashion khan nal tak mai khan lo in chei la ti chuan naktu ka kan thalak tur hi kan directorin uluk takin evangelist te pon ngai poimo turin milo puan sakta che ti chuti angang chuan naktu ka thalak khona om don ani ti le kanin chei na te kan du ang thap moi tak zaom takin kanin chei don nia ti in kanin nge na kanin hriat tir ani Aizol not bial chunga thok tu te kha in khom bana hian biakina thut fol velok ni sela athange abi mara rambhak evan zodin le na rokhum evangelist ser khan anjan lon bulainge tuna chuan kanin khom na tan tu pu zodin le na rokhum lo som u फिर से आप सभी को यीशु मसीह का नाम से जय मसीह तुम कन में कखुआ सिकत माया कदम लोगा कल लो मैदान मनते कंतिया कन्नू फेचुन तिजुं खचुन कल लोते ते मेन हंतिया हमारो चु कहूं तो बर तुरनी ती ते करियाกันจุดมาสักขานี่กุมขานี่ยิงตรงตรายคอมมินไก่รวยตีระข้ากันเป็นส่วนโดนตัววางมินเป็นนี่ตีแต่กันเรียหุ่นข้ากันล้อมเล่มายะที่ชวนนี่ตุนหุ่นอาเฮียนกันหันเนเลียเฮริทรีตาชวนกันชัวกุมตักอะไรนี่จุดตาชวนในจานี่นาเตรันนะหุ่นหล่อมั่มตักไม่กันหันจังกันล้อมเล่มายะเฮกจันวูฮีฮันเจลครามที่กันดัวที่ชวนนิมิตลายที่กันโหลดเชงเวียอามาโรจุดิจานพวกก็อินคอมหรือว่าวินิเลี้ยงพวกก็อินคอมหรือว่าจานินพวกฮีก็อินคอมกวนไปเงยโมที่กติยาก็ตักษาจักลุตุกหรือว่าตินดำโดยก็อังเรงก็เห็นหินเตอันเฟลเล่มาอันจุงอาปอลอมทุกก็สวยดูอุปเลตมวนเตน่ะมันด่าที่ชวนนิจานาเตด็อกเตอร์รันฮันก็ว่าเมรอนนะอันที่เราคุยกันที่ด็อกเตอร์เราก็ละเมรอนนะดำโดยที่เมรอนจัวจงเตจุเลยอ่างไงเราวันมานินมันเลยสักเมื่อก็มันเปะมันไงตัวแม่มาก็เห็นหินอุปเลตมวนเตจุงก็จุงอาปอจะได้น่าเห็นหลอมถูกกันสวยดูเต็นกหุ่นตอบตักไม่วันนี้วางเงินปะเทียนถูเตกันเชียร์ไม้บาลบุลปัดกันในสปอยเลเมื่อชุดละเสกดูบัดเกหนาจะหงกะเกี่ยวกับเมื่อเรื่องปกอันทีมก็สมัยอาเกียให้कि अगले बार की रिट्रीट में मैं उपस्थित ना हो पाएगा क्योंकि हम लोग अगले साल इसी आशीष संगति को बाय बाय करके हम लोग जाना पड़ेंगे जाने ना हियान लॉम थू हन सोईते का चाका आमा से बड़ा चुन डायरेक्टर कन डायरेक्टर चुंगा है लॉम थू सोई का बाइन कर रिया है कि ही कर इसे लोबा कबर सोमलอาจารย์ให้ช่วยรองบอลนั่นที่เลยเทเราขบเดินดำดาวนาที่กันออกมาสุดยังไม่จุกันเยอะดาเรกตัวที่เองกิมเหมือนเชื่อปุยตู้เละกระเจ้าไล่เลยอารมณ์บอลนักกองกันจ่อเลยเทเราไล่เพราะว่าเหมือนเทียมตัวนี้อาจงอากาศลมเฮบาคิดตัวลมทุหันเสือตัวหุ่นที่กันในตัวอินกริงลมตินกันเบียร์ตัวปาสตอร์ริเวอร์นาร์ทั้งวงจงอาเห็นลมทุเสือกระจากมีกันตำไล่ตักแต่เห็นลมทุหันเสือกระจากอันนี้เฮกันอินเบียร์ไรตะคบมายาอันน้อยเห็นกับเป็นส่วนทรักโดนะตัวไม่ในโซนเซ็นทรัลเอเรียกันนมดูนะอันน้อยกันนมที่ชวนไอโซลโนตะกอมคานอามาบกให้กันปาสตอร์นี่ตัวละมาร์ทั้งอาเกามาอันนี้บกให้กันปาสตอร์อันนี้เลย
กระดำเหล่าจุงจ้างเตกริเสียเหล่านั้นสองเตมินเสียมินอนโฟนะกจันจินเตมินไงเป็นเรื่องตุนตุมาโปเฮียนมินอนโฟนะมินไงตัวตุปาสตอร์กันในเตะลมกติยาตินจานินาโรลินคอมกันเอวันเจลิสองเตอินสวายจุงอลอมทูกันโซยามินตรงใจปืนถือนั่นนี่ตีเตกระเสียดำโดยนักอมจางเตอินมินตรงใจปืนถือนะเต้นตัวน่ากระเห็นอินะมินรอนกันตัวเตสองจุงอาโปคันหลอมถูกันโซยาจานินคอมบานะมินรอนกันตุ้มเละเซลตัวเตโปคันหลอมถูกันสิเซลนี่ไอ้กันเทเรกันนี่ตีขากันสวยดัวอามาเราจูนี่ที่นักสวยยังขันตุนตุมรีตเราสุกตุมมังอินกัตเตลเทตลวะอภัยเล่มายาหันเตละชาติหันลากเวียขัดเยกกันหุ่นตัวปันยังหันตีเวียวแต่กันตุมาตีไงนะตั้งลวันนี้ตัวเย่ไบเบิลमें से पढ़ के कि होने का रांची सुसमाचार उसके 12 अध्याय की 24 में से हम पढ़ेंगे मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वो अकेला रहता है परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उससे खो देता है और जो उस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसको रक्षा करेगा यदि कोई मेरा सेवा करे तो मेरा पीछे हो ले और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा यदि कोई मेरा सेवा करे वो पिता उसका आधार करेगा bu fangleya atlaka thi zet lo chuan amal chawin om reng thin a thi ro chuan tam takin ara thin karong bol tu chu ka hne na a omang karil ruam reng a chu la li suwa rong bol tu ni si hian la li suwa hne na a om lo thei ani ti hi karil ruwa oma chu wangan la li suwa rong bol tu kan ni chuan la li suwa hne na kan om anga yani हम परमेश्वर का सेवक है या परमेश्वर का सेवा करें तो हम परमेश्वर में हमेशा बनना चाहिए कि आजकल के सेवक इसी तरह का कुछ लोग भी है जो यीशु मसीह में नहीं है अगर हम इसी तरह है तो फल फलना नामुमकिन है परमेश्वर अपने वचन हम सब के लिए आशीष दे आमीन आइए प्रार्थना करें जीवित दयालु पिता परमेश्वर फिर से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारा रिट्रीट आप शुरू से लेके आप तक तूने हम सबों को अगुवाई की पिता परमेश्वर मेरा बदन कमज़ोर होकर भी आज के सभा पूरा निभाने का वास्ते तूने हमको शक्ति दिया और ये हमारा भाइयों का बीच में ये हमारा भाई बहनों का बीच में फिर से उपासित होने का शक्ति दिया है जो तेरा वचन हम पढ़कर सुनाया पिता परमेश्वर इस वचन को तू हम सब के लिए आशीष प्रदान कर और आज की हमारा वक्ता को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु तो पवित्र आत्मा का परिपूर्ण कर ताकि खुशी आनंद के साथ तेरे वचन को बांट सके जरिना हियन लल्पा कंट्री तपुल मिंटन सकिन तो obzan min lo huai theng le ta min om pui na zong zong a kan lom lom thu kan sil che ni i thu cha puang tu tur kan director om pui la lim le lom ta ka i thu cha apon chua the na turin i kuta kan hla na kan in kho ma bul min tan saka top thenga min kai huai turin heng hi kan lalpa du takiso Kristam hingin kan di le che amen solo kan ngai thazui mayanga remrod fela evangelist lunglei gospel team som ango abi ekalgit sunenge remrod fela evangelist lunglei gospel team ko bulate
बहुत बहुत धन्यवाद निम्रोत फेल आपका सुंदर गीत के लिए मसी संगति ते kan van nei le moya zai thiam tak tak kan han neya in khoma piang in pathian fakla moi tak kan ngai tha thei thina lom om le ni soi ho na huna khan kan in su ma chan chu zani na te kan la ding do na katia trong kam ni khate ngeng ban soi ve te po cha khom kan tia zanin heju sermon kan ngai thanga sermon zo khan soi ho na om don to lova kan in khom le pek tur khada rian le chan ve nia kan man em tura ngai la tin kan director hi athu soi ka ngai tha zeu zeu to a thu soi rei lu tuk chi kha ni lova chu wang chuan kan program alang lo te po hi trong trai rual na ni te po thain kan ria kan director bula po ka soya tha lo ma tia trong trai rual na hun te po kan mang tura ngai la hey retreat in toy thar na hun kan han manga luang takin kan manga ni zana tangin thu tha tak tak rong bol na atana poimo tak tak te kan han ngai tha retreat in toy thar na huna hian ke mani lam kanin surrender lem lo hi chuan thu tha tak tak kha kan ngai tha liamanga kan ti dan phung pa ngai ringo takal le kan tum kha chuan kan retreat hi a hlok lo palang ti de kan hlau deuh hleka chu bang chuan soi ho na lama kan ngai thak te kan resource person te ho vinan soi thil che rang rang te po kha kan ril ruwa vong zui tai la ke mani a po in siam that ngai awmani chuan in siam that nan te ko ran ho te ne na rong bol na tho ho na chung changa te po kan la ti ngai lo thil tha zo kan han hriat thar te awmani chuan chung te chu tu langin kan fellowship thewa te po han apply zel ta ila a tha in kan hria tiang chuan thil dang danga po ma so na enge motal puak chua tum theu tai la a tha in kan hria itukin choma in hnuaya kan hanin khoma khan kal tlai kha kan om teu maya karil ru chuan fellowship and call tak tak tu te kan nia member te en ton tur kan nia tia kan tlai lu tuk chuan kan fellowship and call te an wangai tu om ve o ti ha karil ru chuan lo lang engamo chan sang sang bang te phei chu ni mai the nak tuk po hian dar ko le chan ve atang khan zai tan le tur ania dar so ma tan tur ania le min kal ma te po an tum tai la a tha in kan ring deuh ani tin karil ru om pakhat chu azanin chu alam te po an lam na sat adewa e fellowship sang sanga tiang hia chen chu kho har deuh tak te pon kan ni mai theya mani fellowship mala chuan rin nain pathian faka han lam han zaya han lam te hi alo harang reng khop mai ami kan tam vak lo dewa hetiam ang hun thra kan han nia hi chuan alam lam te po ha kan tina satura ka lo ngaya mai ro chu then khat hi chu lam chi kan ni lo wang nge ni kan kut vel te poi kan chet lo ri vin kan sia hun tlem kan la nia hian tim taka pathian fak le choi moya lama chu tianga kan tharau lam don in toy tharnan po chu tiang ang te kan man chu atulin kan sia kan soidu bok ani tong trai rual na kan nei do na nga thupui an tho na hun phe chu kan hong lo wanga kan retreat pathian min hruai na kan chan to zong zong alom thu kan soyanga zanin kan program laman le tu le nak tuk lamte pathian ne na kan hla na nga tin ke ma ni theu pathian ne na in hlan tharila he retreat zo atanga tharau thara rong kan bol zel thei nan te pathian ne na dilila tin dam lo ka kan chan tu te po khani thowa tin midang dam lo na wanga retreat dong tel thei lo hi pahni pathum vel chu no min kan hria ning kan hriat te chuan kan lam bokanga chung dam lo te tan po chuan kan tong tra yanga tiang chuan kan thiamang angin pathian ne na in hlan thar na hun te han nei la thain kan hria tong trai ro na hun kan mang do na ni kan za in i lo tong trai hawang alpa kan pathian do tak min bangai to yeshua na le yo boina kan san zo sawa no wa kan retreat min
shuai na kan lo lo kan su che alpa kan ka tian heri ti ti lo ta ka ma harau thiang li ban alpa min chen chu ba kon kan lo ma mun lo kan zel tu ra ko min shuai na zanin le na ku la ma kan hun la man le zel tu te e kan di kita hian lalpa rom na egi mo kal kan le tharau thara irom kan ko thei na turin thara 주여 메로 지바나 주여 메로 지바나 परमेश्वर को छोको बेदीमा परमेश्वर को छोको बेदीमा 주여 메로 지바나 주여 메로 지바나 मेरो सारा हृदय मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो तपाईँको वचन मेरो अंधकारमा पनि ज्योति अंधकारमा पनि ज्योति ज्योति आफैलाई महिमा यीशु तपाईलाई महिमा हो परमेश्वरको छोको बेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको छोको बेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन मेरो परमेश्वर मेरो सहारा मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईँको वचन मेरो तपाईँको वचन मेरो बानी मेरो आप सबको मैं दिल से प्रणाम करना चाहता हूँ और साथ ही साथ हमें उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से आप सबको जय मसीह की Zanila pathian in hun thatak bai min pe a lomom le ing kasia a hei tun chu ma hian ni zan lama te kan report ang khan zani som bor veli ken ran waya thok tu te kan in chiar dan ania chuta chuan zani le paruk kala pali te hi stroke ti te damdo in chuak lim la chiang lo ti te dam lo na wanga local thailo pali ania kan kal kim thakho maya thu kan oya kan ngai poi mo hi lomom leng ka sia a chiunga wang te chuan rongbol pui te chunga lom thu e kan sai du bok ane thuma nei donila sei tu tam ta ko mo me kang te kha ne tamai sela e jane na hian atam jok chu mizo trong thiam kan ni a e te shevak lo kan om mai thea rem san dan zirin hindi kan zep tel tura ngai ta ila e maro chu tam jok chu mizo tongin kan sai tura ngai ta ila chan chu hindi hремia lo kha kan tam jokin ka sia kan jinga hian chu wan chuan hindi kan tel tam lu tuk chuan mizo tong kha salo tang hindi salo tang khan a boi thlak don awangin chiteng tu chuan lo ngai ta ila tha nge pathian thu lo ngai thamasa ila Korin khuami te ne na tirko pola le kathon pakhat na bungli chang khat le chang ni thu kan share ma sa anga
chumi zo chuan Galatia bung khat chang som thu kan chiar le don nia Korin thon khat bung li chang khat le chang ni Pathian thui lo ngai thlang u ke ni hoi Krista rong bol tua le Pathian thuruk en kol tua min ngai ro se heta hian en kol tu chu mirin omni angai bok ani Galatia bung khat chang som mixing ti lo nge katum Pathian ti lom mi zinga tlak tum kani emni ni la Krista boy kanilawang Pathian en thu kan siat te kan zata nol min som sakro se amen rongbol tu nun seva karya ka jivan zanina hian kan ngai to do na ni itong try hang दयालु जीविक पिता परमेश्वर तेरे आशीष और अधुआई के कारण से कल रात से ये सेवा रिट्रीट को हम लोग ने शुरू किया है आज रात तक कुछ तकलीफ दुख ना होते हुए जितने कार्यक्रम हम लोग ने बनाया है उसी को हम लोग पालन कर सका है ये सब तेरे आशीष और अधुआई है तो इसको लग लग के धन्यवाद देते हैं आज रात इस रिट्रीट के एक विषय सेवा कार्य का जीवन को हम लोग बांटने जा रहा है मुझे मालूम है इस विषय को बांटने के लिए मैं तो फिट नहीं हूँ फिर भी अगर तू तेरे पवित्र आत्मा से हमें अगुवाई करे और हमें मदद करेंगे तो इस विषय को हम अच्छी तरह से बांट सकेंगे इसलिए इसी वक्त तेरे पवित्र आत्मा से मैं वचन बोलने वाला और सुनने वालों को तेरे पवित्र आत्मा से हम लोग को अगुवाई कर दीजिए ताकि अच्छी तरह हम लोग इस विषय को सुनकर अपना अपना जगह पर फिर लौट सकने के लिए हम लोग को मदद कर दीजिए ये विनती हमें उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं आमीन रोंगबोल तू नुन हंती mai chuan kan siat fo thin kha ania amara chu zanin a hian kanin som du ma saka chu kha rongbol tu nun kan lo siat to thina kha zanin a hian da thatai la he kan richi ta hian eng anga rongbol tur nge kan tun khowela hian ti ngai to chungin le rongbol tu inge mo alo ni tak tak le zanin a hian ke po rongbol tu chu kan inge maya ma se kan thu soi tu ina asoyang hi kan yem tia ke ma ania in siam rem nga ya omani po in siam rem thei turin zanin a hian kan in som ma sadu ani hei athu ngau ngau hi chu korin kho ko san tir ko pola en kol thin ania lekha athona athon san po eng mo har sat na neu neu mishing thil khovel thil taka in te na lo om ve a chuta chon ro pui du na te a choi moi du na te po kha ko san ho jinga khana lo om ve ni ngei tur ani achan chu then khating ke chu pola pol kani apolo pol kani tiang te pol neu neu te kha alo om ve ta then ka chung ke chu Krista pol kani chu pol big thil akha alo om chan to ni chung awang chuan rongbol tu an khua local te kha engeni big thil ang khan an lo thira khovel thil dewin ke chu polo pol kani bi ka chu big thil la kha alo om na se mem mai ni chumi chut pola na sia chuan lekha thon ta he tiang tur hi ni lo ve ke ni ho hi Krista rongbol tu ale pathian thuruk en kol tua min ngai ro se chu rongbol tu kan ni dan tur te kan thir dan tur te ani etin helai hian aron sil ani chu engeni korin ko ran ho hian tun lai te po ni thomaya hei man lai tir ko pol te hun lai po khana ni thomaya
amak ang reng khop mai tru tun khovela pola ni thau maya thu soi thiam deuh bi kan ni chuan ama lama tanga ngo valar du na te ani lo pon mi choi moi ni du na te mi hriat ni du na chi te kha lom ta chu wanga pol tiang chi te kha lo om ni in a hriat ani ama ro chu tir ko hian chiang tak main helai hian rong bol tu te chu tiang anga khovel khirna atanga valare mo varo puya mo vasange mo thir tur kan ni lo thuelai hian aron sei fi ani miro puile thil ti thei rong bol tu te yan ni lova krista rong bol tu chu pathian thuruk enkol tu chanchin thakol tu ngo chu chanchin thapetuina hrilna tur mun atia pianga okay tia kal mei tur lo nial tur pon lovin ngo thupek thoi tak maya kha chanchin tra ka hril mei tur ani thuelai hian aron tar lang ani chuti ni si chuan zanina hen ke ni po rongbol tu kan ni a ani le rongbol tu kan ni turang takin zanina hian ke ni masi sangati nuai thok tu te hian rong kan bolem chu ni na chu kan kengem ti kanin ngai tu tharata na poimo khop mai kan seita kan khan miro puile thil ti thei amo lar tum ang kha an ni love mo va in ti lar tum khan ni lo krista chanchin tha puang dar tu krista thuruk en kol tu mai kha an ni atiani chu chu lai hian aron seitum ani a apoimo khop mai chu chu ko rana rong bol tu po ni lovin ama lali su krista ring tu sim mai te nun dan tu ratan po tir ko hian adu ngeng he ani chumi ril ru apo chu puzel turin rongbol tu tia ming in vuate chuan kan nei zel kan dam chunga arong kan bol chung jong po kan nei zel turatan adu ani chuti ni si chuan zanina hian masi sangati nuai evangelist kan nia wang hian khoya emo khoi fellowship mo an lo pon bia lang zong te pon anianga en kol tu kan nia wang khan va in da sanga va in ti thuneya ngo a ke chu evangelist kan yelom tia wat sapo puitur kha kan ni mi alo ti kha achiang tareng mai ni chuti ni si chuan krista rong bol tu kan ni hian enge ni kan ni na dik tak chu ni tang le tir ko polan helaya rong bol tu ti soina hian atrong bula chuan greek tonga chuan han ti veila Hyperetes ti amanga antia hemi Greek trong amanina azu soitum tak mai chu minhuai nung entirna asoya chuan man lai anin do hun laia long an man thin chumi long lian tak mai a chuan achunga chuan sipai ho ral de tu anoma tui levela khan longkar tu anom thinani TV ate cinema te point mu thinang chung ho chuan ral chu an beilo ma se kha long kha an kar kalani amaro chu long an kar fonga po chu an mani du hununa vakar ngal sek ni lovin an mani en kol tu big captain a omani chu captain chuan en kola tin engeni khuang lo votu po no mani khuang an vuak bit khan an long khati khan an kara khuang an vuak zoi chuan ngo an kar muang meya khuang a kha an vuak ran le an kar rang meya pon lampon mu tak tak theilo ngo eng tiang takin nge an chung lama khan sipai ho an in do pon hre chuang lo an ti bera chu kha captain le khuang puina an khuang vuang bita long kar khani top mai ni chu an din muna chu sia lo boy thupek ngak mai akha an ni tina ni chu chu rong bol tu helaya tir ko ina asoi achu ani chu wan chuan he rong bol tu nun kan an tia po hian zanina hian rong bol tu kan ni
masi sangkati nuai hen rong ka bola ni tia kan in ngai ni si chuan chu kan din hun tur ani vai in hoi sanga vai vung tur chu kan ni tamia lo chu rong bol tua min ko tu pathian zokina min ko chan anga e heta hen tiro heta hen kal ro tia akhuang bit ang huna keima ka pen chaka kar chak mai tur kan ni tina ni ta ni chu तो आज रात में ये कहना चाहता हूं कि सेवक कार्य का जीवन जो हम लोग कहते हैं यहाँ में पौलुस ने हमें बताना चाहता है कि जैसे कि पुराना जमाना में जहाज होते हैं उस जहाज के ऊपर में तो सिपाही लोग हैं तो उसके सबसे नीचे में पानी के लेवल में उस जहाज को चलाने वाला आते हैं आप लोग पिक्चर में भी देखते होंगे तो उसके पिक्चर में एक कैप्टन होंगे और एक ढोल बजाने वाला भी होंगे जब वो ढोल बजाने वाला जितने फास्ट या धीरे वो बजाएंगे और वो लोग जो उसी जहाज को चलाने वाला लोग जब ढोल बजाने वाला जब वो फास्ट से बजाएंगे तो वो लोग ढोल को भी नहीं वो जहाज को भी आगे ले चलने के लिए वो लोग ऐसे उसी जहाज को ले चलते हैं तो इसका मतलब है जब हम लोग सेवक कार्य कहेंगे तो उसी तरह जो अपना मर्जी से भी उसी जहाज को नहीं चलाने वाला जब वो हुक्म ऑर्डर मिलेंगे उसी तरह चलने वाला है तो इसका मतलब सेवक कार्य का मतलब ऐसा होगा कि जो यीशु मसीह ने हमें एक सेवा का काम करने के लिए हमें बुलाया है मैं अपना मर्जी से नहीं जी सकता जब मसीह मुझे बुलाएंगे ये करो ये मत करो उसी हुक्म को उसी ऑर्डर को सुनते हुए मैं अपना जीवन को आगे ले चलना है तो मैं ये कहना चाहता हूं आप एक एवेंजलिस्ट है अभी कोई एवेंजलिस्ट होगा तो किसी फेलोशिप को हम देखभाल करते होंगे आप प्रार्थना के द्वारा उसी फेलोशिप को ले चलता या आपके मर्जी से तो आज के रात के विषय हमें बताना चाहता है आपके मर्जी आप जो चाहता है उसी तरह इसी फेलोशिप को लत ले चलो जो ऊपर वाले आपको बताएंगे जो ऊपर वाले आपको हुक्म देंगे उसी तरह उनको ले चलना है केमा दूदांगे चू रोंगबोल तू नुनतुर चु तिए नि si chuan lalisu kristai mo arong kan bol pathian in adudan ang zel hian kei rongbol tu hian voina hian janina hian rong ka bolem ti lai kha apoi mo lai chu ani chu wan chuan helaya longkar tu ang mai an ni a thupek ha kin nunglaman ti le mo nunglamakar mai malaman ti le malamakar mai chu tiang chu rongbol tu din muna chu ani ti kha helai hian aron soi achu ani chu te nei si chuan janina hian kei nang le kei chu krista chia lo mai mo krista boy adu dua atir ka tur mo rongbol tu kalau ni reng mai ti na ni chu karil ruwa lo om zong mai anga angeni ko thane mo fellowship ka en kolte kai suai zel mai kan tu mani chon adik thei don lo ti na ni chu hei hi lali suwa krista min ko tu du dan aniam ti ngai to chunga kai suai tur kan ni ti na ani chu tinela hian rongbol tu ina asiat ring tur chu rong a bola chuan pathian mal som na tharau thiang lim kai suai na in hlotlin na alo chang ani mai thei chu ta chon korin ko ran hoina ro pui mo choi mo an du na ril ruang khani lovin chumi huna po chon ama arong bol tu khani lovin
ama tir tu le da tu lali suwa krista ro puina tur lirin ronga bol tur ni ti kha zanen kan chin chia tur poi mo tak mai ni rong bol tu kan nia min ko tu lia khu ko pa kai manin rong kan bola lar khal kan tum chuan rong bol tu suak rong bol tu dik lo kan ni ti na ni chu chu lai rong bol tu nun tur aron soi tu ma chu ani apoi mo khok mai tuna poen pathianin kan masi sangati rong bol na po mala so ma ti hian o mi siat kan lo lo tel tela rong bol tur po kan nga tel tel ma se chu min ko tu zok lia khu ko pa he masi sangati kan tia hi mo alo masak zok chuan adik don lo bani arong kan bol kan lalpa zok kha ama sa zok a zel om tur ni chu rong bol tu nun dik ta chu ani chu wan chuan zanin ang ke ni rong bol tu rual te hian pathian ina min ko na hian kan ni tin nu na hian mo ro pui tur te va in tilar tur te choi moi va lo tu ni lovin chia lo nun or dar nga reng chunga chu rong bol na chu kadam chunga len ve zel tur ko kan ni ti lai kan chin chia poi mo khop mai zanin kan rong bol dan han en vang tale tu hi nge le masa zok chinang le o tero rong bol tu nu na chuan a ko tu rong bol na petu kha alang sar tur ama sa zel tur ani chu zanin a hian kan chin chia tan apoi mo khop mai rong bol tu chu lali suwa krista chan chin tra en kol tu ania krista ayo en kol tu mai ani ti hi asia tangai poi mo khop mai rong bol tu chuan lali suwa krista chan chin tra en kol tu ania chu krista ayo a en kol tu mai mo lali suwa krista awangin rong bol tu a siamin kanoma chu rong bol tu chuan chu chan chin tha chu en kol ve mai ani chu eng wange khongai na wangin mo i phu em wangte i in fit em wangte trong i thiam em wangte thu soi i thiam em wangte poni lovin khongai na wang chawin chu rong bol na chu i chelani khongai na wang chawin ti kha kan thil lunga kan vona ngai ani man lain a ti hian a toy join seiteng josepha nu na tangin kan ria a josepha chu birin om takani a apu potiphar poin arin om zia a riat awangin ain chung zong song en kol tua ada ani kan sia tang khan apu nupuin athlem po khan rin om takin atlan chiat sanani teru josepha nu na hian zir turi tamania chutiang khopa apu laka arin om wang chuan en kol tu din muna ading ani rin om talo sela api ne khan an che sual ngeng heyang ma se adin mun le apu ina an in chung zong en kol tu din muna ada chana kha a hrechianga chu wang chuan rin om takin kha thlem na laka ta kha atlan cheta ni kha zanina hen ti hian ngai to taila ani le zanina hen ke ni hi masi sangati noya mo mission board noya sinot noya ti hian rongbol tu allah kan nia kan rin om vem khoi lai mo ho tu ta sia lo ha kan lo fe le dei chinim mo
chu tianga rong bol tu chu ama ruai tu mo nei tu laka rin om tu rakha ani hei tun lai a phei chuan kovel mason na aron chak em mai mi zora ma ting hei po ni hei rel te ron lu ta ala rei lo na kin loka chuan thil sang te poron lu zelang so ta chim lam thlenga an pos phei huna phei chuan ngo Bay of Bengal tuipui chak mangin long nen anan ti chho tak takanga voi niami te chun chung te chu kan hu phak ka ring then ka chuan kan hu phak to lo mai thei chu tianga khovel mason nei na lo kal huna chuan rinom tak hian rong hi kan bol zelangem ka soi tum lai chu Josepha chu apu laka anu api in athlem po rin om taka atlan chiat ngamanga arin om na kha helai rong bol tu te kan nun dan tu ra poi pathian laka kan rin om dan tu ra chu ani chu nuna chu vaine a hian khoveli na amamo ni a ko ran ho pe na amamo chu ani kan rin omem te lai hi ani hei soi tur om zeu thin chu rong bol tu te po then khat chu a an lo du am deu ni ti te laran khel lu tuka ti trong kam che sang te kan nei thini mara chu zanin a hian rong bol tu nun tak zo ka chu mani lam in da tra a ko tu zok da chun nun du na zela kha rong bol tu nun dik ta ka chu ani chu zanin a hian kan sia ta na poimo le mai mani lok na tur ni lovin mo mani lar pui na tur lam ni lovin ama ko tu zok mo krista zok a chu choi moi lo om zel theina tur ta na chu tiang nun nei tur chuan min du ani rin om na hi poimo khop mai rong bol tu nu na hian mi in rong bol tu nia an vasiat theina hi enge ni ta ang tin zanina hian ngai tu le tai la ming than na kan ti te la na te choi moi na kan tiang chi te mi te fak te hi aniam ti tai la zanina hian rong bol tu nun atanga kan te na tur chu ming than na te la na te mo choi moi na te ni mi alo enge ni kan ti chon rin om na ani लोग हमें कैसे पहचान सकेंगे कि मैं एक सच्चाई सेवा कार्य है जब मैं अपने आप को अर्पण करते हुए ईमानदारी के साथ उसी सेवा काम करते समय उसे मैं एक सेवा कार्य हूं लोग हमें पहचान सकेंगे तो आज रात अपने आप को देख लो लोग हमें क्या कहते हैं हमारे पीछे की तरफ से हमारे चाल चलन को देखते हुए लोग मेरे पीछे में क्या कहते होंगे अरे देखो ना ये तो एक एवेंजलिस्ट है लेकिन उसके चाल चलन को देखते कोई यहाँ में ऐसे बोलते हैं हमारे पीछे में बोलेंगे तो क्या होगा तो हम लोग आसान से कह सकते हैं कि वो जो सेवा कार्य तो सच्चाई नहीं है वो सिर्फ नाम से ही सेवा काम करते हैं है कि नहीं mi na an soina kan nung lama tanga an soina ang chi sang te kan siat fo chuan ke mani kha kan in en fiang hai tina ni tru e khai ka rong bol da na hian rong bol tu ka intivesia ma se rong bol tu tak ka lo ni lo ni hi mole tia kan in en fia siam that ngai piang kan siam that ka kha angai ani chuan san san na hian rong bol tu nuna chuan rin om na nen khana in zom tlat                                                                                          จ chu wan san san a hian rong bol tu nuna chuan rin om na nen khana in zom tlat
arin lom lo hun huna chuan amwal pho don tina ani chu van zan na hian rong arin om taka rong bol turin kanin som thar le ni heritage ta hian mathai bung som ni panga chang som ni pakhat kan chiar chuan tlem te chunga irin oma wangin tam tak chunga kom tirang che ipu lom na chon lut ro ten lo khami hlo tu khatunge rin om takarong bol tu kha ani chia lo nun puchunga aputa na rong bol tu kha ani teru tlem te chunga po khan arin om tatawangin apu chuan arin om zia sia khan tam tak chunga thu nei tu ada ta ni zanen kan rong bol na hian azawe mo azima ni mai thei eng po ni sela ko than kal tlanga pathian ina min hun na muna pianga hian rin om taka chu rong bol na chu kan tho pho tangai chu zanida hian apoi mo em mai ani le apu lakarin om lo chu en tin mo rin om lo ni a lo ban ani mai thin ani amaro chu claim ta chunga rin om ro chu choi mo in a oma mo ai tam zok chunga thu nei tu da ani mai ni zanena hian tuna kan rong bol mek na hi eng tiang taking nge kan teng chu ka hrethiam lowa amaro chu tuna kan rong bol mek na hian kan rin omem ti hi apoi mo lai chu ani rong bol tu nun chu rin om na nen ain ji angai ani ato bera chuan rong bol tu te hi pathian man ruwa kan ni सेवा कार्य लोग परमेश्वर का एक हथियार है किसके लिए हम लोग पूछेंगे तो उसी के सुसमाचार को बांटने के लिए फैलाने के लिए हम के अलावा और कोई नहीं है इसलिए मैं परमेश्वर का एक हथियार है तो वो हथियार आप कैसा बन चुका है उसी के अनुग्रह के कारण से chuti ni si chuan zani na hian pathian man ruwa kan ni si chuan eng wange o khongai na wang khan mo le chu khongai na wang chau chuan pathian man ruwa ka lo ni ve ta karin om le si lova mo keima ka inda ma sak zel chuan min ko tu min khongai tu alungai dom tina ani zani na hian pathian man ruwa tak ni duem chumi tur chuan pathian hian min ko bok ani ro puina zong chu chu min ko tu ta chu ani ya ani chuan achang ze tur ni ke chu min ko tu ro puina tur ta na aman ruwa mai kani chuta kalarin om le lo lek phei chuan ka chan tur chu soi ngam po ni don lo ani to wan san na hian ho rinom takin he lalpa rong bol na hi i thok zelangu pathian ina min ko chan in ngai to ma rin om na in thuama anung zui tura min ti na hian rinom of poimo em nang le ke hi thu to nei tu kan ni lova thu min pe tu nei kan ni a ke chu thu pek oya nung mai tur kan ni ti zani na hian kan sia thar le ava poimo em
pathianina rongbol tu te min hruai tumna chu rin om taka atle me mo atame mo mo chumia chuan rin om taka len chuak turin min du ani chu rongbol tu nun tur po chu ni atlem le atam ke mani na kan phak ang tok zela khan mo phurna min pe chuwan chon rin om tlat hi kan ti tur poimo takani he kan khwal jin na hian rongbol tu long nuai bera long kar tu mai kania kar chak ro anti huna kar chak mai tur kar zoi ro anti huna kar zoi mai tur rongbol tu kani chuti lai ro chuan chu thu oi na hnuaya ka kun zela ka kun hlotlin ro chuan chatuan ro puina lom luin kanum don ani chu kan lom man tur ro chu ani thung ani chu lom man chu hreng chungin thu oi takin he rongbol tu nun na hi hreng chungin kan hmalam huna hian a rongbol turin in pe tharang o lalpana thu kan seite kan zatan malmin som sakro se amen